asa kutoka gitegesha TV West irakanere yasenyumo Gideon kiri omukashanyarazi enshonga neya akaruru umwaji ogunango ngambo na presiding officer ogonuwe atoriwe isongo cyo komisho ko bantu bateza akaruraka katungaho tentative report okuruga agent wa candidate omu kokaba candidate mbabiri dinemu Roger zina n'umwami semu Banada nana semuji kama zetunge aje tuwa Banada ayabayemerire nawe atuganire anshonga koko akaruraka kagenda aje tuwa Banada ebigambo bibiri bishatu mukamanzi nanyenda tunge ebigambo bibiri bishatu nka aje dafa ni wabo kwise kipande tu live TV West nubasa kwikwirira hoti mpora ijawe mera hoti otugambira amazina gawe sofa karuru mwakatera bakabara byagenda bita amazina Barnabas akaruko kagenda twakabaraje kagendaje so tarecho kwekwasa cyona basi kubyo kuna kareba twasharamu kato yongere ne kugendo misho tarokwe mu rugunya kona warabamu kabe ni mushabakina munonga nkimwa line ya Banada warabamu tumushaha munonga fe ya minyeto itinka kashanyarazi tufire kubi na munonge minyeto kandi minyeto niyo ko yakashanyarazi so afa minyeto nico tumushabacho afa minyeto cyenyini mwenda cyakwa akaruko kahwire uko kahwire twena twakareba konkati twashaba nkito ya minyeto imyeto yone basara mutweta nkabashuma konko mutukakora mushango takumukwataje so nanyenda hando ringeje minyeto akube minyeto nito bafika bakashanyarazi imyeto nesingire kuzumisa kashanyarazi tukabantu ko kuza hantu shaba nkome bajyana urwo mukashanyarazi atoko mbashuma so twantwenda hando ringeje minyeto ya kashanyarazi kito nico tukumushaba cyo wasoria ni nasigarandi Barnabas wabo kwasire na kwasire nandi agent wa ino mutshabana dakada ku muzei wanje okay akachiko babiri babatiro akati mwakuzo muchiko rabona mukora akachiko baye batiraho so twakwatansa n'icyarda mu buri kimwe cyona enkwatansa wajura abo kubakaruka heza kuterwa iyo muri bwa TV West atakaruka kaza kuterwa ejo kumisho yagarukamo okustamisa abatura batorane akachiko kabantu mwenda umbantu mwenda bino kuterwa abantu mukaga abato abantu bana bo bakaraba mukare akarukabo kakaterwa abana no baha harimo omunyeto harimo omucyara harimo umutayi no buri mu aha mubiri haruna older person abo bana bakatero atabo kutera abandi harimo vice chair treasurer wa kwerinda ubure amahurire n'ibindi kebyo kwaza konja kutemba hariya oruguru na mnonga kamera person wanje ubasa kuswara hariya oruguru tonje kureba ekiri omwanyogu kiri kai turikashanyarazi ecyo kureba mukashanyarazi kibasa kuba kinaniwe ko mu cyaro wawe akwa karura akakare arengo ba S1 cyo tugamba ecyo niyo nuko bembezi oba kubanzaho cyo kureba ecyo commission yemejezaho okuhandika nari okusayinsa epapuro ebyo okureba ngo byaza ombuteka then bwanyuma barangire ombutongore ore noreba abasami kino security kino abacho commission kino na candidates o atakarangirire konka okurja acyarereka semuji John okwatse kino cha NRM bendera niwe yaraba omukaruru aka signature zaba agents zino kwata zino kuba abatandikeji nicyo kihereza obukama banywa kintu za kutungaho ibanga standard cy'abagenzi then tumanye akachiko kazaho bantu n'ibindi kero no one just up to home ensonga ya mkama wanje waruganka esonga yanje I cannot speak Runyankore but I'm using English. Now what you have seen today is marvelous. Yes, so we have voted our LC1 chairman of this village. Now he has gone through the whatever there of Biabakama. So we are very happy that our LC1 is already through. So we are going to carry him
up to his home. We are very happy. When you've elected, what do you want him to do for you? We want this everyone of ours to be truthful to each and everyone. Judgment should be fair. We don't want to whereby someone will say now this one is like this one. No, we need fair judgment. Fair one. In this one 2026 2027. Eshonga neza karuru nyina akaruru kagenda je munonga ayindi kugambira chairman yari Kasinga buri kimwe cyona cyahwira naza kuronda akacikoke kandi kagenda je ayituru kugambira sero yona kiri muto wasindikara mugenzi we tina ya polisi ibintu byagenda je chairman ndakikeji ari naza kuronda akacikoke hate ndakikeji. Okay, muri wative katweze chairman akazindara akature ari kurangira akacika kase na munonga akabantu mwenda akurugirira constitution ya Uganda ya 1995 nintora n'abantu aba kuza akakiko ka LC1 abwa sereji twino mwami Mulindwa Kasim vice twino Muhammad Esa wose kurukare akumwe mwami kurije na story sekutare foto kubona bita sente za naka Kayondo de Gracias Kayondo Kaviji Joni Fabrice Kayondo Ibrahim Ogwe Noe wa security aba nabo nabakachiko ka LC1 ngenda mumpurikirize twikirize Abia wabakazi Abia twikirize na tasa Kemirembe Dr. Kemirembe Kawesi Geprida Erdale Nachi muri Babra wa Yusi Mbabazi Joni ogono wa veteran abantu mwe bari munonga abantu bakasanyarazi kandi mbasaba mweno kumuriya hampaha mukwato muhanda tuzomuka tuzokurya Eshonga ni akaruru Man, John se muju mukashanyarazi okuria ogunya no kugashura so nibiyo iyo bari senyo mu Gideon nabo tusiyaho ebi iri kugeno misho omukashanyarazi by the way ekintu cha surprisinga kandi those people have been displayed abantu abichairman yarunda bona tina yarga kamuhakanisa akagira ati pana ogutushimikwa no mutaka chiko kawe tukumanya abantu babakunda linga batakuma amateka orujungo rwabarura hariya umuntu yayinena nubwire bo kuza kwakanisa abantu babashemeriwe kare bituntu basima abantu bakashanyarazi akugira mwakuma obusinja akashanyarazi akakaruru kabo katwire katangu hitwaza kureba mbururo bwenyuma so nicurunje kugira ngo mukecaro omurundo ogu mwatera karuru ko businje kana na opponent omwabasa kubana umuhangura nawe yikiriza ebyaruga omukaruru. This was a surprise. I'm sure to ntuza kwishaho Onesimus ndia nabo ogunomya mukuru witu ariyo mu district ya Rubirizi nawe base kuba na twereza ebiri kugendo misho narabasigazo mukashanyarazi bo kugira ngo bakwe kwa chairman John. Yes, kati wetu kwa atenda nabo Onesimus oriya hambeho live TV West banzo tugambere kujana misho mu district ya Rubirizi akaruru kagenda kata. Yes, mukuru muronji brevi. Yes, murevu wito muronji ya TV West iterza ndase kima bokuchukura kandi ndase kumanyika ajya Onesimus ndia nabo district ya Rubirizi akakira kutumanyika ngo kashita kindi and kandi naho ndaganza kuba dino cyangwa impact
akarero atafite n'akagiye cyane ibyo waba mo imane ikikare tari cyama n'ibyo cyangwa cyangwa kandi kandidati kabakiremo kugeza n'ibyo cyane kurebera abantu batiye muri register abantu kugira ngo kurangira cyangwa cyangwa ibyo kweri n'abantu kuronga kureka cyangwa cyo twenda kidogo anazaferwa atia ndicho hapo cyaba bakira akantrako kandi kwetwa kaza ya kumani akaonga kitaki kila kwa opepa ana kwa maburi cyane kweta yeri yo kwaka kandi mutu ndati kiri kwa eri omuri ndetse wa kandi tawuka ya yebare omwami Indiana Onesimus n'ubukane wakakatari karungi ku mukantu ija kwiyongeraho misho obase kuba notwereza ero kugenda misho ko muri rubirize yori umusereze na uramu ne yakigabiro kandi ubase kuba notwereza updates akaruruka job kagenda kata na nabu yaba ayesimbiro nabo twaturiyo tureba umusigazo mu kashanyarazi bakujyambye ndakwekora chairman John Sentamu umenda wa mcherizi mpako wehebaze kurya no kumya no kugashora ko ngantu bisya mu chairman ogwe mubanze mureba rebo myaka mutamchereza kubi akuba myaka yagendine kandi mukareta obuzubu twaza omu district ya Chegegwa katwakire umunyamukuru tufiri kumurangira base kubona tugereza ebiri kugenda misho Philip Oria hambe ozati uvese tugambire akaruru kagenda kato mu Chegegwa orinkai oyemerire nkahi eshaheji nyemerire polling station ninga LC1 eiba kweta chikomo za LC1 kandi polling station age ninga LC1 age tauni kanso yabo neshango tauni kanso yabo gogo kandi amani ga tauni kanso yo na minongo mjoko erinda na naba kuweza karuru abatire polling station age enshonga nokugira nti obwire bwingi ningo bururu obuhingwire hatugire kubaho buvuyo nanayitugambireze cyaha abantu bengi bagira ngo bakehanditse mu register kongati bayishangamu basiri neba ntibasa kureta akavuyo mu office station wa the polling station abaho Eskeza karura wegombora ya kugona waliyaha kandi esho ndendizo nokujanti Chegegwa district in polling stations rukaga changira mushangu ndetine kandi polling stations ako nakavuyo abantu ako nakavuyo akumurira ako nakavuyo abantu umena rondo oyo kwera baromba zo muraini bariyone bayirukana bazo muraini kandi jirebo wa NRM muraini abandi ngwa mnonga wa independent kireba ubururu yabo buke mnonga kandi abantu babira babona kandi mweno bwawire kandi koto wa NRM ya singa mnonga baito kwandere misha wa NRM kireba akaruru yakaside Chegegwa district in the polling station rukaga sanzu na mshanzu kandi ahariyezo nkaga ni tano ninga LC1 zikaga ni tano bakaria an opposite ninga patine kakata so akaruru karioni katerwa polling station rukaga 12 hari akaruru polling station rukaga 12 ebindi tuzakongera kuvaha omumakuru adacensinge Philip watugambira hanshonga register ababashanga batari mu register aba electoral commission wabatwariza batababikiriza kuzo mugongo gwabembezi babo ninga bazibera
abatari mu register babazibira kibazo mu lakini abo kwa polisi ya Bugogo police station area babazibira kibatera karungo cyaba kijyango bubake handitse ngo bakibayishangamo ariko cyo kugira ngo abantu kibakwesiga okuteza karuru abegomboreje. Yes, Philip, no basa kutwereza amazina gabo bakandetsa baba besimbiro go wagambo wa intara y'Mayinera inindingwana no wa independent. Owa NRM bamweta Balongo owa NRM bamweta Tongirwe Francis. Yes. Kandi ni kwa Bera kandi wa independent bamweta Balongo William Barongo. So omisha oyebare Philip ntije kuba ntukuyongera otwereza results ezarage omukarura kwa kari hagati ya William Barongo hamwe na Francis Tongirwe o NRM tubase kufuna actual results bitwe bari munonga obatwakure abachegegwa. Yes, izi zagachegegwa cyo kushanga abantu batari mu register tinkumanya maybe abatare yahandikise ogo murunda bokuba umuntu nasa kwa yarugo mukara kumangu bateze ari register twireho bito bwa hato mukarura ka tugira register ensize bakwanditsa nangu nakacumu bakakwandika Jemima yebare uryo warugazi ejo ne turakose so election commission ine kureba omucintechi Anita Atkunda no munyamakuru witu Rampara akaruru ka Rampara tenda tumbuze byagenda bita abantu bija bakatera batira karuru byagenda bita ukwatene nebyo kwerinda ebe byona Anita anatwakira ahambeho Anita live ahambeho twakwakira Hello Anitangire John network Rampara ni mu district 16 network ibonire konkantu ja kuba ntukongezo misho katushabe aba control mu base kwamba tuterereza Anita tubase kuba ntumwongera Rampara is actually one of the districts iziri kuchira kugira oruvuyo mu karuru na munonga twazo mu party ya Mwizi Mwizi sub county na Bugamba sub county that's Rampara East erikwe bimbero hatori yo munyishengero omwami Charles Ngaberano so ejo district nekira kugira ovuyo bwingi ejo part nekira kugira ovuyo bwingi so omission tuza kuba ntuyongera Anita base kubona tugambira kugenda omission tukumanya bari mu Rampara East bari mu Rampara county ya Honorable Amos Kankunda njija kuba ntumuyongera so twaturuho ntureba ntugamba hanshonga register noreba I think waga mashonga register electoral commission ekataho ebiro byo kwandika register abantu bazo bayihandikisa abamanyire kunkayi nabandi bataramanyire kandi abandi bakambateka ngu aba registers abyo bururu yes Anita tingu makara barorode abyo bururu mbako mbatambura house to house kandi okushanga barga bazo mu cyaro bashitama on one point kugira ngo bari bijo abashangeho babase kubamba bahandika. Okay, Anita Atkunda umunyamakuru witu Rampara katereze ebiri kufoko ya karuru kagenda kata Anita Atkunda Okay. Yes, Anita ntuze kuba question misho so nanone ngishobore ranshonga ya register ko shanga abantu bari kuteka ngo aba electoral commission bakomba turaba mu makagit house to house kandi ushanga baza ha mwanya kananga abantu ho baba stationed kugira ngo ijo bashange bakwandika bakutuma register so ejo ne basa kubane mwinshonge aritira abantu bamwe bataza mu register either babategerezo mu makagabo ningo mwe bijo mu makagabo bashange batarimo bagire kore mirimo yabo ushanga umuntu yamisingo mu register wateka ngo ari mu register nkuru kandi ushanga muri ejo register atarum electoral commission ekizagaraka yataho ebiro bya display ya register actually bikabirye biro bibernata kwijuka kubi byo ku display nga register konka banta bingi tubaragire yo kuza kwecheckinga kwechebeza kureba amazina gabo gari yo mu register
think umanyo wese je bakamba wihanka hi niyo nshonga yo wara Philip Murangira na kugira ngo abingi abamwe bashanga mu register batarumu kandi bari batuze becyaro eco no bashimwe kwambatera karuru so ncancenda government yatahintebe kanisa abatura becyaro tubase kujakira tugejumbiremo oshange ngo niwe wagenda nabandi batakusiga nyuma ntujya kuba tugambaho na Daniel Bingana ariyo muri Cyenjojo nawe abase kuba natuhereza ibiri kugenda misho omukaruru akaruru kagenda kato muri Cyenjojo bahereze kutera Daniel on live ahati wese basa kuba tugambira akaruru kagenda kata omuri Cyenjojo ari binonga ari kugambireza sha turi turi polling station y'icyaro cya Nyanzingobi kandi akaruru kaheza kuba katerwa kakagiramo umuriro w'amani aho kugira ngo kera abantu mazire umuntebe imyaka 20 aho simusa Kadidi Silvano yasinga n'ubururu 98 kandi waba mukuratire uba kweta Richard Rwakahwa yehayo ubururu 95 so ekikumanyisa ngo Kadidi yasingisa Richard akaruru kamako konga aba Richard tubikiriza abantu bashabanga akaruru kagarukemu konga cyaba tsaretani ngo kwitayanga kagarukamo embera n'ubwoko no kweri konga hingambire de shaha abarwakawa omushize watu wakwatesha kabiri bayanga kutayininga na harupapuro rworeka ngo Kadidi yamutinda kandi tunagambaho nabo tunagambaho Richard asingwa yajyango byarwo mukaruru byabikuza wabo kubangwa abantu babara abanza bakadija abandi bagumana bagaruka so bamwe mu makuru kunanjye kandi iyo kuko nko yagira Kadidi yamutse kwambaza bakuru yakasinga umazima no bingana so Daniel tukumanya kore waza ha polling station emwe ya Nyarubungo B hinezi polling station ezo watambara kandi kuzezo ruhakaruko kagenda kata wangi hine waza polling station emwe ya Nyarubungo B ninga kore ine polling station ezinde zuwaza hono basa kutugambira akaruru kagenda kata kandi nabwo kuriteri ya electoral commission ibamba koresa neha omukutera karura ko mu district ya Cyenjojo Electoral Commission bamba kozesa okusoma registers abantu basoma umuntu batahaka guha ubamba soma register ataho munda kandi aba bashanga batari mu register tubatera karuru ninga tubekirizwa kutaho munda akaruru kafuteru then omundizo myanya y'inashikamu Cyenjojo sense wa hagati mutahuri owekipine taka wa Steven nawe washitini yaga 20 kwendo zarije amanero C1 ogwarabere hano konti tatino mwetimbireho twine Kabongo LC1 ariganyira Musa nawe arabere hato ine cyakaniza kandi ubwo wabaira rumu twazaho omucyare kindi ecyare kindi cya Nyakabungo nayo ochitinisa ya mukama yarabaho ataine cyakaniza John Nyakabungo waji John Nyakabungo Nyakabungo John yo ochitinisa yaranga yarabaho ataine cyakaniza okusara za hamwezo nizo polling station ezina abasafika Okay. Kare yebare munonga Daniel Bingana abo kutisiyaho ebiri kufumisho ko mu district ya Cyenjojo kandi webare munonga katugategereze omakuru agacencure ningwesiga kugira ngo zakubasha munana mwenda no wabitwikize hano omurembo orwambarara harboma offices za Vision Group TV West aheru kushangwa
wakahura bakarura ukaba kari Steve emyaka 40 bembezi kandi yabasaga kakasinga by the difference of one vote akarurukamo njye numureba barebe twantu bagambira kugira ngo shime ku participating kuza aha polling station ya Okatera omwembezi w'urukwenda akaruru hatu nabasa kushanga hine ababamba hagira Richard konka bateka Richard yasingire konka yahendera bamusingisa akarurukamo Susan Charlesima ariyo muri Rwampara East ejo niyo mwanya guna kugambira gucira kuzama kavuyo Susan tinkumanya yaba wabire connected niyo base kubano tugambira ibiri kugenda misho ko mu Rwampara East bari mu Rumwizi bari mu Rugamba side za Rukarabo side za Kwibugamba za Rwibogo Kibingo Town Council Bugambo ko Mugombora side za Kabarama ukuna nimpamanyira chumwe kandi akarurukaho tukanguhi waza side za Bushweri akaruru tukanguhi waza side za Susan Charles Simo live West basa kubana tugambira akaruruka atambura kata okwe omurwampara East eyori ukumisirize kuri Christian waba mnanga Aidan hamwe Uburimba wani aha umurimba wa City North akaruru kariya hagati ya Ningana Palace hamwe na Jamada Byentaro ngahinga mbere shaheji nibo batiriyoni bashoma amazina mu register batiriyoni bashoma amazina mu register ukorera abantu abashitaho abo tudafitera karuru yaba bari mu register ko mutane kuriyaha abo manya ngumanya kamanya kugeraho rwanju namwango mbire bwa karuru namone shaheji ibyo kwerinda birtite Susan Tanap y'abantu Erieta hari uburemba wanu polisi haho prison zimwe cyo kwerinda birtite Susan network ya Susan ketabonera Susan ntuje kubantu Susan Aidan kurire yes tugambire Tanap ya era ko jimbere mukaruraka nicyo rwanje uruho cyahedi Aidan kurire rwanje uruho cyahedi omurejeta rero ngo oshime kubana atera karuru atebana abana rwo muterejo kandi ane ndangamutse ngo abantu shanga abantu barwo mutere zindi bari mu register ko ntabwo mutere ndindi hato cyangwa bataka bakurwa mwanya ngo benyine baye takashasha maroba gumzengu umuntu atakurwa mutere yikashimye kuba natera karuru ecyarga kuba wese dahindiye n'ingambera DPC awambara tikinote arwaha yahitaga kutawesha heja uko bakasha maroba atabaho umwami besindiro ho ngate aman RC1 ya Rwanda kumzengo bayone babinga abantu beyo mu babinga abantu ngo atakatera karuru Ana bakatana batira ngo mu ndatakorwa n'ero bitu kakemerire kuba natera karuru so abasa mabakaryaha ibyo twinda byo na bitotite Burunda siga nagumane nshika abatorara batameshika abatorara bati aho tuko mwanyogu umanywa ko mwanya ugwakavyo mnonga okay ntuje kubantu kwengeraho misho base kuba notereza ebera ryo mukarurako na mnonga kuba raze kutandika kufutera no kuba notumanyisa na results zirargemu notumanyisa tubase kuba ntufuna ebirarge omuriburemba yo kubanza omurimbara City North Division by the way nanabwa mirimbara City North Division nemwe eine sales ezina karurukara Steve Munonga ahabwa ebe bitantu gambira influence z'ubururo wiziremba baho omisho aho hagati na Munonga hagati yabembezi babiri cyabwisho gumisereza na Benon Mugume tukumanya abantu abo babarumuki so nibyebyo ebiryo mu ruburemba 1
muri Mbara City uko sinani expecting atana puya karura kuba nyinji abo katurebere twaza kureba umbururu bw'aba presidents bw'aba district chairpersons bw'aba mayors bw'aba MPs ndebere akaruru akakoma kwirira hansi hihina n'abantu abantu nuko kuba koma kukejumbera waza kureba aba chairpersons n'abantu abo twire n'abacaro at least no bawarashirena no mukayeye mwana bararana bitu so na expecting atana kuba nyinji aza ko ahe koma kuba nyinji na competition hewe koma kuba Steve nizeze interest to umuntu reba so gwe na yagamusho cyo kujanga abantu abatakurwa umuserejo tubatera karuru tubashemerire katera abo kabaro registers zibezu kujaka tuje ngo genera ugazi ninga katete baseruceji abantu abari mu register no bashemerwa no batera karuru one data ko kwagamata bamwe ababembeza arabantu barunda abandi kurugo mu ahandi bantu bakwa transporting abije batera karuru by the way register ntujya kuba ntufuna Onesimus ndia nabo ari kuba connected Onesimus yes mukuru live active starting impuraka network akaterera banza tugambire ekiri kugenda misho okomore katerera Rubirizi district eyo uyemerire nkai akarunu katambura kata umurero wito murongo wa TV West mwenda imahoro no turebera hona kandi mwenda kumanyisangu Onesimus ndia nabo amajingwaga niyo nyemerire umucyari tubarkweta ryeri yo kubanza omuri ndetse wodi Rubirizi town council mwera kumanyisangu akaruru ari yo district ya Rubirizi katandika kurungi omyanya taryemwe nembwe kandi nangwa nabandiza umucyari tubarkweta ecyakigabiro ecyari cyakigabiro okunayo haba hariyo akaruru kamana munonga ayitanzireba umwami mugeze Ersamo y'Israel chairman RC1 w'icyarecho yabanaskana n'umwami Joab Asimwe kandi amherwa byona Joab Asimwe yabasa kuba nasingira kimwe akaruraka kandi ikirza amaze kumanyisangu amajingo agahatinyemerire ariyo ryo kubanza akaruraka nyera kumanyisangu bashoma registers oguno murundi wa kashatu barukushoma registers enshonga neha kubana baba bashoma register baheza hati arajya abanda ba complaininga ngo bakiyandikita kandi tubabashoma kana baro incidents zindi ezo banoshanga ecyo kureberaho bashoma ndia nabo Onesimus kongani Onesimus ogwe abataruwo oshanga mu izina rye gijo ndijo kana bodira ngo mwanye uguri rwagati ya town abantu bamwe abantu baba batakumanya abantu aba ecyaretera babanza kuteka akesharingo kandi security ya berinche kuganira kumanyika ngo amajingo aga security yabasa kuba nekanyaho kandi ahindugandra no kugira ngo bari akshoma register still abo kuba abantu bo nibingi kandi bagira ngo nabajya kwitiriza mpaka baheze kushoma registers no kwe batera akaruraka kariyoni kasikana umwani hapata barya nengwe harimo umwani Beda Kawesa kandi harimo n'umwani Mwebaze Francis nanyenzire onkirwaho kake akarura kakatirwe wakubona ukirza tukagira omwe umubesimbi tukagambaho nawe tukareba bo enshonga zabo nkabesimbire ecyo bariyo nobafa kugira ngo mpaka babase kurara bashoma registers mutereze on live TV West ntenda otugandire amazina gahoryoha kandi mukigenderwa cyane cyo kugira ngo mfeka twarebka registers zashomwa mpaka amuye muko tera karu niki tuyanje amazina Mwebaze Francis yesimbireho ahantebe ya chairman RC1 kandi nzire nka independent umuseru ya yeri yo kubanza umurko gwandeke mu town council ya Rubirizi kigenderwa kito kwetimba no kwenda kumaraho ubuzibu uburyo mu cyaro kitu arumwa basuma benji abi obuteje cyo beburuho bebukwatiriza abantu bibembuzi bibente buri kimwe abantu barara basitamire enshonga ya register ekiza yadamu ebicipuri binji kutuyaza kutera karuru twasangerimo n'amazina y'abantu bafi ekindi bahandikiremo abantu abarukuruga aheru ya cero yitu
ejo niyo nsonga yabaza kuteganisa abantu no kwera kugira ngo umuntu atari uwo musego atatera karungu tutaheza kwikirizana nacyo batwikiriza ngo umuntu arayisanga umuregesa ngo atari watera yitu daratere twasara mutwayikiriza kugira ngo tuze mu karuru kandi abantu bikiriza kandi abantu bari live okutera karuru nebyo matugarana mwebaze Francis abari ntebe ya RC1 umuriyeri yo kubanza ninza kushima aba TV West mwebare okugezaho okutukorera no kwikabuka cyeka mazima nshimo bereza bwanyu kandi mugumiriza mukimwe ruhanga ryo mwezi wanyu kandi wowe mnonga kwipakire no boraro ryo no byo gava n'abantu baho okagezo keruka ngo agabari okuru ogonoma ombantane simbre kumanyisa ngo aha urukura ebyo bururu bya electoral commission omukuru Nicholas hano yo district ya Rubirizi tumvire burindara a polling station age district police commander au mucyara Kipogi Lilian nawe ari umwana ayinoho abibyo kwerinda anyenda kumanyisa ngo office ya diso nayo eri amwanyogu nabyo kwerinda kandi y'indugambra nindeba bari no bagezaho kurara baheza eceka cya registers bijya kugezaho nga TV West na mnonga niyo mu district ya Rubirizi kuguma tubahereza update kubera atambure konka so far so good yabare munonga Onesimus ndia nabo okutisia biri kugenda misho okomori Rubirizi kandi cyasingaye ku tinkumanya oba electoral commission yacu twazeta twareba arhona kugira ngo ishaya heje bari yumva shoma register zabashaha mukagenda kikata no mushano na urenda kikisha tuzonka zikabasha mushanzi hangwe kandi electoral commission itiro time ya voting between Shahina tushamukaga so umuntu barasingire muri yakakavuyo omubwiro after Shaha mukaga we nakubatine chance yo petitioning girate ubwire bukaba bwagezera abantu banje bagena cyo cyo kurebera ncicenda twagire cyo twahandika tucita hamani minji cyo kurebwa hati abantu ebintu babitakinga for granted nabaje tumuje mwe handitse mu register muje mwe verifying abantu baje bya Uganda tibikora so noko kavuye kuturi muntu reba tukareba henyuma ho ba candidates abebesi imbere bakushaba bafune copy ya register G yafune copy ya nabasa kubatera amasima kagamba naba kore chininga verifying ebe bukapsheme kwa bibaho kare batatu washanga register irgenshonga chimaisa ngichoza ku delayinga voting process. I think na we tinkumanya bano utafayo because there is no way oku electoral commission yatire hebere byo ku registeringa ikata hebere byo ku verifying iba kweta display exercise kandi yo kashanga utori mu register kandi hato kashanga ngo no ijano girango barhomba kutera ngo nabafire ngo nabitugumere Abanyarwanda tugumere bitu turi umuntu guza mu misho tukugambira ebyo ebermone bibaho umukaruru ko kuronda ba LC1 chairpersons hamwe na no buciko bwabo oburabe n'ubwebembera ecaro mone mutwikirize tuzomuka umuro kace tuza kuba tugaruka mutakarga TV West. twegiteho aha programu yareba hindijere ahitoro ko bantu kwegesa okuwa kubasa kushikirize biroto byawe nabeninde bantu kandi tegatika ngo uza kushwera nabasa kuba naga ko mwikuru aineke mwani in expectations zina nini kokana mabana ekeriyo kujya mu shwe bomusheja orukutina rahanga natabantu tayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba rungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwana huririre headmaster yayemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Very good for. Headmaster asata jireba.
yega kurabiro mbinte barabiremu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabe no kuntu abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira ahabinte barabiremo kandi nubababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikirize biroto byawe ranga kandi tumunsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebire baryagambaki reba hindijire nebereho buri Sunday shahi naze kiro aha TV West Honga tandikiza bakurunji na simka program aha TV West twegiteho okurugoro kubanza okwisirwa katano okutandikana shahi mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga biri kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji imwe mutense umuringo gwanyo ko himuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho urukubanza netubana tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe urwa kabiri netubatuye n'abahangu abari kutwegesa ahabimishuburo ne sente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwawo rubukozi urwa kashatu netubatuye n'abahumuriza abari kugaruza imitima yito mbuteka hamwe no kugonjora shonga zamaka omuntu okubowa mani ningashi umunyeto kuburyo wo mani izina ruryekorora kandi izina ryo kwekorora umunyeto izina ryo rukweto wakuze urwakana nituganira byo butegetsi hamwe nebitwihinduririze ebyakubasa kwinura ihanga ryitu eriri kwesimisa kandi urwakatano nitwendera sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubanegashemeza twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe Sunday eshahe mweyo mwabazyo nitukuletera Visionary Singers Band nebyeshongwe kugalizo mu mbabazi hamwe kuhimbisa okuramya nangwa n'okushemererwa ukaterwa munonga agarukundo yawe wewe Yesu agarukundo yokutangaza tandikiza bakurunji na simka program aha TV West twegiteho okurugoro kubanza okwisirwa katano okutandikana shahi mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga biri kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji imwe mutense umuringo gwanyo ko himuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho urukubanza netubana tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe urwa kabiri netubatuye n'abahangu abari kutwegesa ahabimishuburo ne sente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwawo rubukozi urwa kashatu netubatuye n'abahumuriza abari kugaruza imitima yito mbuteka hamwe no kugonjora shonga zamaka omuntu okubowa mani ningashi umunyeto kuburyo wo mani izina ruryekorora kandi izina ryo kwekorora umunyeto izina ryo rukweto wakuze urwakana nituganira byo butegetsi hamwe nebitwihinduririze ebyakubasa kwinura ihanga ryitu eriri kwesimisa kandi urwakatano nitwendera sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubanegashemeza twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe twegiteho aha programu yareba hindijire ahiturwa bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe na beninde bantu kandi tekatika ngo uza kushwera ntabasa kuba naga ko mwikuru ayineke mwani ni expectations zezina rinini konkana abana ekeriyo kujya ngo ushwe bomusheja orukutina rahanga natabantu tayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konka bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niho nahurire headmaster yayemerera nawe yagamba kanta kataranye bire.
I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster Ihayoruga. Yakuterog. Very good for. Show headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunogira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabe no kuntu abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira ahabinte baraberemu kandi nubababina no buhabuzi obwa kubasa kukuyamba kwikiriza biroto byawe ranga kandi etumunsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferi zoba abandebire baryagambaki reba hindi jire nebereho buri Sunday shahi naze kiro aha TV West Honga Otaferwa muzano wa kuchiroru kurugomba Kigezi Universal Actors. Nokora cha. Burka einebizibu kongashi wabigonjorota. Eyabana bakwana nire kabandi bitu obwato mamutabano wawe ngwashishe fike yabangi. Niyo poma rota sisiro wanje. Iyo maro tasi yakureshana. Hasa ninga okuna tore niyo nkona kufuata. Tokare bagara twina bakazi babiri mimi. Nasigo munju yawe nkeji. Nentebe zirumu. Orukuri mbutebe. Abandi bina bakazi 8. Baryaho batebe kine nyonyine tubiri kushorya borotere ndu. Owakuchiroru nugwo muzano ogota shime kuba no oferwa ahabo kuba nugutwegesa binji. Ajeka manje. Nugubagoro hobo rwo kubanza no rwa kabiri shahe mwezo mwabazyo kandi gwije kugaruka mu rwa kashatu no rwa kana shahi ikomizo mwabazyo. Ini nikakutumengo cyacora mwana. Yongwe ni kwa cyangwa muzana bakaba kumengo mutwe. Denkaru kahanu yantino ko mwana ninga kwenyina. Mama mama mwana. Kayo omukahumura ko kandi studios nda Aidan Bataringa Sarongo hamwe na Narongo Jemima ayebare turohontu kusyaho ebiri kufa omukaruka RC1 ku rugombe cweka bitaro mwe na bumwe okwetorora icanga citu ecaburengero izoba wa the programage Erione Gendo Misho omuyanga ryona okwetorora ibyare biri kurenga emitwaro mushanju na 10 bona bariyomba ronda ayombezo babo aharengoro byaro tuje kuba tukusiya abanyamakuru batari mu na womwe okurugombichwe kabitaro mwe na bumwe bari kutugambira ikiri kugendo misho mu districts zabo okwe ayeba ku reportingira kandi twaheruka kugambaho na omwami Daniel Bingana uri umunyamakuru witwa wa TV West wa district ya Rubirizi kandi ora yariho natugambira enshonga ya register. What do you say about that? Niyo twaheruka register ninjira mu ndabana Uganda tubahurire umuranga gwa electoral commission kuzayukwe handitsa busya kandi baka verifying as registers omone jabatekate nike byabo yantuza kosa registers zaburiya bitawati tubetune registers ekirungi atugira ngo returning officer wa district ya Rubirizi munywano wanje Nicolas Tino mujuni yahereze kwika ahari DL polling station liyo yo kubanza abakaruruka rino kagendo misho kandi tekateka mu twija kugenda je twija kwakira omucu witwe mpanga rero sinomanya kandi ogumya mukuru witwa wa TV West mu district y'Isingiro nawe abase kuba natuhereza ebiri kugenda misho mu district y'Isingiro. Ruth nwamanya ori live aha TV West basa kuba no tugambira oyemerire nkai akaruruka agenda katabakatire ninga bakiriyo mu process district y'Isingiro ndi omishazari y'Isingiro no kandi omishazari y'Isingiro takaruruka ageza kuterwa kare abo kuba tuko mutawuni kante y'Isingiro akaruruka hwire
Then gombore abeteri robone yakagarama na Nyamiyanja konka nazo zaheza. Kinde cyenye kumanya umurisinziro bache ya pasoni abariano opposed ni bingi almost a number ya bache ya pasoni abariano opposed nenda kwingana neya bine ababire babesindire in that flag bearers ba NRM abingi bariano opposed shana nabongo kunagamba muri Kagarama hari mukesi nufite abekibina cha NRM kubarebere flag bearer wabo atine manu marungi nabata kusimbo birari independent bamurepressinga bataho ndisho onkana westi bagumiza mu bamusinga so embere ntendere yo muri sinjo hari mu buyo winji bubangambireho kandi nabo hari mu delays nyingi mbicweke byinje nambe pango bahereze kutera karuru muri sinjiro konka ba chairman abinja bijana barabaho n'ababire baro so abantu abinji ba maintaining nkebe zabo Nyabare Rusi aha omurika bingwa hiwabo ri turn up y'abantu abambije kutera karura aho hagati ya town ya Berieta turn up tiyabanji yabatezi bakarude cyo nacyo naninda kukigamba turn up tiyabanji kandi nangwa n'eshaha ezibire zidambirwe abo kuba kugira returning officer wawe sinjiro abira communicating ngo karuru ikaza kutewa shahina onka karuru kashika no muri za shayitani n'ekikete katakatire abo atanapu abantu banu bijampora kandi nababaye abashikaho bakatera karuru bagumaskiro barbati so tanapu ya retarunji okay yebare Rusi konka shi ekina yenda kubuzaho kababe bankwatira amata yo mu karuru kisinjiro how come kugira ngo hatkaba peaceful tukaba peaceful ngo kuchura konka compared kugero muri sinjiro tukumanya hata bamwe kurubafira abandi batakini nikushana omuri kabuyanda habireho kurwana nyiciro side zarwana haro side zurwine hazo abantu aweshaga makonka compared to akaruru kisinjiro okutwire ntikamanya karugarade ko byaba hataba mu akasinde kace konka ninde cyareta ho businde no kushanga ngo abindi bace ya person tina babesindire bari ano opposite yabare munonga onsimire DPC hamwe na RDC munywani wanje ada nasi mabo ku deploy ngo myanya yabera makaruru okureba ngo habaho businjo bwo ntija kubantu kuyongeraho misho kace ubase kuba no twereza updates zinde zirarge ombicweka bitaro mwe na bimwe yebare munonga yebare kutwereza yo kufumisho mu district eyisinjiro akaruru ka kentebeje yo kubaza LC1 chairperson kabira kama n'umunuga turena n'abantu bunda twakubentekateka ngo barjuro mu cyo kuba abantu baburijo bakesi bamu turebereho umunyamakuru omwe Solomon Seraja na wabira yesimbere omukono district kana indugambira yamazire kusinga karuraka and of course yabaye umucyare cyo bakweta bamutaku de village muri mukono district antumanya kakoro media houses zamani abayinene kigombe cye yo bunde chiko empoweringa abanyamakuru batahibeye so mudabe naye buza nice kiryo mukaruraka shanga n'abantu kabona babasa kukesi ndamu okay we congratulate Solomon isinjiro nkazayo emyaka nkibire yaho hire Gilbert Muhanguzi omu district ya Kasese wasakwana tugambira awatugambire uko yemeriro ko muri Nyakasanga results ziresta batanikire kubara ninga ya Nyakasanga wese ayinanyemerire akaruga amaziro katera ahinjo mudeni foto yakinga no bururu 03 kandi mande bamavani ya no bururu 10 anana bubiri kandi ondizo wabaye imbereho no tujadoro kuwa no bururu buna meje shaha mwine na nyenda kutangaza wakaruru kuyakare bakaba ko buringane zaninga twaba ko buringane mutwereze hello yes Adolf obadrango rumwesije Adolf amwesije Adolf
uri live mpeo za TV West basa kubona tugambira karuru kagenda kata nuna twakatera na kuno bururuma nanga ondo oponente kuno buruchunyana na bobiri onde na oponente kuno buru bibire na busatu ndaita karuru kanuza makatere ninde biye musangire mutsamtarendezi musangire ngo abantu abagera karuru munyakasanga West bakuze bo munyakasanga West abantu bondo babahayaringire ndaita bakumara munyakasanga West ekintu kitwarenga twatibaza twatiyombera amahanu abo bikwinda batugamba ngo bekizo kera karuru ngo baramuregister yakande na muntu akubapodera register kuhandika abantu bako bale bamuhire birobe na bakora house to house na handika abantu abo ekintu cyatachikore nyonye nyine ngamwesige akisukatera mu electoral commission n'ukatese jamana bazana n'umusoborora omuntu mukinje kuhandika abana katakubahandika abantu betu akigena kuno mwanya ko gumuye ikara bamuletara abantu yabafidinga mutabo cyaki cya electoral commission so abantu abatera karuru hano munyakasanga West amazama garuhanga babagale bantu munyakasanga West abantu bakapangiswa pangisebwa mboye nutoro kwicereza ubwa nabyarwo mu karuru ninga wahereza kusayininga rupapura rw'aba electoral commission uri kurangira umusinguzi niyowe ekizida kwikiza kusayininga papura aho abo yashonga karuru kaba free and fair mwenu okabire no electoral commission ekoreki electoral commission yakozere abantu babahubira buteko bokwarati bokwehate mu register ekintu ekindi kandi electoral commission yamanyisa abantu mu bwire abantu kubatanira mu blazing ngo abantu bagenda mu register. Okay, yabare munonga omwami yisimbire kandi ntija kubantu kwendera omisho Gilbert no basa kutugambira akaruru iyo wakarebota yanje iyo no basa kutugambira akaruru wakarebota security wise byababimerire bita hine mvuye azamuninga akaruru ko bitatene nacyo kwerinda tukagenda kubi kureka abantu bageze kugira ngo bamara kubara agaruke nyuma bagaruke bamubare abavuze kwerinda abantu bagezeho kureba ngo babateko umuteka kadine baratabura kandi cyose bivuze n'amaguru kubanisaho akaruka kigenzere. Okay. Yabare munonga Gilbert kine police station zinde zuwaza wireje Nyakasanga na zwahereze na nagira police station ya Kagazi ajina kugana abo bana basoma abantu ngabene batanu ko tera karuru batu bakatira ajina bideno basakwa batira bo bana ntabwo mu mwanya gumena ni mpamba tambura kare yabare munonga bicura untu sidangu noja kubitusiya ho mu makuru gitu agacencuire ntwesiga munonga kugira ngo uzakubasha mwenda no babicukize kuno muri mbarara kare yebare munongo baturamutuza bakasese nuko akaruru kagenda hagati mu kasese twatwagizire mu kasese it is one of the hotspots eri kucira disubira kuzama imuvuye konkano reba Gilbert okuyagambira akaruru kaba peaceful kandi nsima ibyo kwerinda abo kuba bemberwe DPC ba RPCs abebyame because kasese it is a regional police bine regional police ntubasima abo kurinda osinje ba inawe yagamba ahashonga ya registers no kurengo omwabanta batakorwa mu ryebe byaro kandi baramuno bija kutera karuru intekateka election commission ekozere kumara chaka consensitizing abantu only that hata ehindure abo kare emyanya remote omuntu taine TV taine na network ya radio na basofta chikwata ka radio westa hurebu kufamu election commission no kubaratera karuru so ninjati election commission ehindure mu communication channels ekabyare ka grassroots abantu ahibari babare yo kujo meeting na nabebembezi becaro umuntu bakaba twara meeting eco naco bachikore kugira ngo abantu batunge enjiri eyo kutera karuru okunanagame munana attitude y'abanyaganda hakaruru mazima obwa hate change
bakwingire so abantu nabo garuko ka fine tuninga ukabatereza bakabateka online bakagira positive attitude towards okutera karuru abantu makaruru kabacha persons nakatuyamba munonga koko nabanagambe n'urutindo rukugita abantu baburijo hamwe na central government programs ziri munsi rwoko kuzikwika mu byaro nezikira abantu aba so nubo barabe no bayamba monitoring center za PDMS turi umuntu tureba n'izindi projects nkahiba ku bantu bagabanka ebihingwa ningashi agriculture inputs ebyo kozesa as projects nzibanzikira abantu aba so kuturahe abantu barunji na services ntuza kufuna bayira no manyangu baba takusa chairman RC wana atakusigningira aha form orokuza ku center za PDM tubakuzukuhereza. Yes, so that's how important a chairman RC1 is. Yes, and only that teaching question ababara arabe mu bacha persons baronde obuchiko burungi over function. To otakara mukayenda vice chairperson omukoro omukazi wabe no yaba vice chairperson ni umutaba nabe no yaba secretary shango obuna obwebembezi bwaza hamwe ni cyo kiba kitakuyamba kikabe cyo cyununji watunga abantu bal different obuntu mwamuriyo kandi mugere na meetings muteseze cyaro mutaka ataroka amashomera ke kuba ninde bagoteka kagira ga meeting ko mwaka atabona umbana planning ace planning jere cyaro murebe ngwe cyaro cyane cyakora ebinte bikwatene nebyo kwerinda emshange je mwaka wa Mombasa kumarira omucyaro mukore meetings buciri kare ubundi abahigu nabo baza kuja bashanye kimwe mweterize. By the way, Kasese is one of the biggest districts in ebyaro rukinga na runana kagana mshanju. Noreba ngo isinjiro akiza isinjiro inebyaro rwenda na cyumwe. Kandi atubano rango isinjiro almost halfway yebyaro tubyatera so abantu abinji barabiro bari an opposite noreba ngo akaruro kwe naho nko kagenda twaza kugamba na Daniel Bingana obunomnya makuru witu ariyo muri Cyenjojo base kubana tugambira karuru katambura kata omu district ya Cyenjojo. Daniel twatwagambira honiyo tugambire abatandikire kubara akaruru ka wire ninga inayibatakatire results ziristokwe. Yebare munonga imumurebe wa TV West ayin kugambire desha nyemerire omutawuni ya Cyenjojo. Eros wani ya Cyenjojo Central. Nga Cyenjojo Central which tunisaka wa Steven wagara hata ine chatani sa. Sana ebitweke binde bina shikamu. Yashika omuri Cyenjojo Tusenyi. Kandi kuno ya omuhereza asimwe. Wewe yasinga karuraka kandi yasinga Moses. Then omubindi bicekanga Cyenjojo Nyakabara oberero muce yamani oistin sacho muhendu nasani na yasinga karuru. Yasinga karuraka shana aho merire muno omwa abatezi bakaruru. Maybe beka mwachire agire ebyatogambiraho then go to the museum. Mtereza turebe. Wewe alidani wewe alisoma Moses. Tano kitu mcharikete cha Cyenjojo akandukaitu itubura ikiranga n'ibindi birimo. Ito baziki da Moses University kitubikiranga mu birimo abakuwa authority ya Lini batukingira he ako kile kiganiro bakatiteka usengenge bakisira kandi abantu bo muri cyo solo tuka mukaticho yo konga kwikiriza kutahamu kizoka abamo abanye bafite bateza kwa kurinda rwose arabanda babiri muri register ati nganye muri register ndawe maze kusoma muri register ngeze mpako choka na wale ndio tapetu tena hadinto hai bayo basira munda mchamo basira ya he so tunaringa abantu abandi bakira no hamulini elite babagara kuni awera akavula kamani so kandi kuni tokuma wale basira ya mondo tulimuleni kurungi tulimuteka chenga abandi bagene babuka mungu kuni babakura kumi babuka ni babasika no batwara na bizinda ne barora abandi ite na kandi kwetu ayango kusanyira ida sizikira
ubwemanye kijya kwanta kugaragara so ubwo nomwe antezi w'akaruru kandi wa Mesige Moses so asinga mwereza asize muri change of semi sana harahanda handa uraka vuyo kugaranye ndango cyo ariho polling station niba dota ya musandika na yari aho mutawe natanso ariho asinga konga na nyenda kwikanga ngashikayo deni ngashita ground maybe kumurabe mwangarikire ninga kubani ndahe kukira It's okay ntuza kweyongeraho misho base kutugambra ebiri kufa polling station ejo eriho nozaho bitu ntongera kusima obaturamukiza bacenjojo so yebare Daniel bingana ebyo byo kufumura cenjojo actually na yuno district mpango naza kuchebera hachoma na shanga ine byaro runana 92 so you see that's a big number of villages kandi akaruru nuko kare nukagenda katyo misho noreba umutezi wa karuru yatwereza tujangu bamusubira na hero icayi so what do you say about that neja buryombora umunya Uganda at least wakize myaka kabe na yebo opportunity yo kutera karuru abana bebembezi bitu tubine mubinje bitukubareba mu kandi birayambe kutwara umisho ebyaro bitu twantugamba binte byentunguka abana bo bantu abatuyambere mu mishango kebe na neje emishango yo mu makopta banko bumakache ya person natahamu twaza kuraba binte bukwatine no kuhamba kw'abana na nebintu binje bukuviolating rights z'abana n'abacara nangwa n'abashija n'emishango yacaro yona abana b'abantu abakutwata babakwasa kutuyamba so ninjira kikabe kiri curunje buri munya Uganda yahera umugisha only that hati kuba kugira ngo toyanditse mu za registers ati twineyo bwire sande mareho bakwereza nanguna na chance yo kujaza yo verifying ngorebe woru omu barakuzayo so nito abanya Uganda nko kutwenda tutera karuru reka tugendereho angendera ya electoral commission yo kubetireho kandi ogwe yajangu ambe harino mu register anyway nuko byagenda bityo umuri cenjojo bitu nabwe turukumanya of course abyo bururu nabo mbakuratara amateka gabo by the way nenka ababana nkaba abarubiriza abariyeri yo kubanza bi Onesimus yatugambira ari kugira ngo bikirizana ngo ari mu register atari mutuze we cyareki ngo tubaramwikirize kutera none jangu nazuruza sezerarge mu obarasinje tabiza usakanisa because amati ya electoral commission ngagira ngo ushimire kutera karuru noriyo mu register bakajahandika batebera bajuverifyinga Manatiyo wanogira ngo ugwa rumutari mutuze we cyaro kandi ari mu register wakazamata only that think blame n'abantu bahandika register buko mutakabarwa kuriya of course njana bache persons ababaye besimbe bakaba bizamu akudati wiro ko jondo yehanditse atecho nchereka loopholes ziriyo mu processes zeze zo kutwera bururu abo kama register ryaho byo mwana nabasa ko yehanditse nimbasa ko yehanditse muri katete niyo mutuze wa rugazishe mekwane konkabo kudanye ne interest mu karuru ka katete nshara handitse so ashemeye kubaho process yo kuverifying aba baramuntu behanditse mu register ukanabwe ekintu cyo tishuzumira tishurunje because no ija kuruga ahiwaruga ugende kuri hotera karuru ugarukurugeyo barosiga babaho mu mbezumbi obatarukwenda kandi kibase kuba kiteganisa utamwino nakakwata kibase kuba kiteganisa imiturire y'abatura omucyare cyo reka tuze omuricegegwa tuakire Philip Murangira atugambire akaruru ahukayika Philip Murangira on live ahampe ozativos basa kuba no tugambira akaruru kayikankayogo ninga bareba tivos mwena akaruru of course nabambya polling station ya Chikoboza abane ha abantu bandi baspektinga kuba kavuye kuganira kwagana nti akavuye kikabayo kandi ahibi agera kwendera warera abantu bakutera kabuka abo obutinge tabaho ndwane tabaho kurwana kuba tabaho kusindikana mbese hahesimbira abantu babiri bonjirwe Francis kandi okuyabariyo wa NRM hamwe na Bagonza Wilson wa Independent kubanza kubara uburu bashanga nti wa NRM Jonjirwe Francis yahayo uburu igana abernakamu kandi wa Independent yahayo uburu atano na kamu wazao twaza na polling station ezisha ayinye merire ya Bugogo kandi ya Bugogo primary school mu town ya Bugogo
twareba Byaruhanga Julius wahaye simbira abantu babiri wa NRM hamwe wa Independent. Byaruhanga Julius ubwo no wa Independent yari ubururu cyenda na kamwe kandi ubwo abaje mu yeriza cyaka. Then otiro mu ntereji bamwita Tumukunde Joseph Tamukede Joseph wa NRM yayo ubururu inshanzu sofa egiye kwaga ninga ubendera ya NRM etwangu irene yabasa kuragara ninga yabasakenda ubwo cyitategezo nalabagambire kandi mu nteno wa opposition wa ikinda kuraga nibaha umutego karungu umumpatira karungu ariko primary school ninga ngo L1 nawe takumbaho abantu kugira ebuku yakujambiraho mutuhereza amakuru abantu supermarket wabo gogo hamiya tauni kanso kari bugere C1 akutire omwe mejiro gakweta tamkebe jogo tukumara myaka 33 niwe inetenda NRM kandi cyabatakuba muramuyaho wa muyoni yaranga Julius Independent no buru kina na kamwe shobora okuligeza enanka icyabakapindura mu ntogo twire wona no gwatekaho isore bintu birindi binonga ekora kwana kwatana mutubadi acyari mutana uririza kandi kujaya bidabiro muteri banda tatu baturiza kandi n'ikindi atine katiku ishobora gutwatikana kubaka kora nakatipeye ikintu cy'ibyo ngende nisho bobere C1 na kanisa twema muri kibuga cyo kugenda cyane akashobora kubikeneza. Okay, Philip basa kuba no tugarukira turebe omukuronda kachiko tine abaturo kubagezaho kwanga kugiriza nakachiko karondwa umuseruze zo atamburamu ari twebeza LC1 aba cyapase no atora no yaronda byakachiko ke kaba ukaganisa kureka babaye da kwatamka umuntu wa tekunda sekretari ningo maandiki akugira ati akwera karuru yabatariho hamwe mu register ko akwera karuru yabatariho ngo yaje mu ibaro ngo ko baneza wajya ngo umuntu bamumanye kandi akwira mu register ni bamumanya bamwikiriza nawe azagati cyo cyapa rero bavuye kubona tureka information into atunga ki akavuye kabara omugongore akabeza no abakavuyo umwe tubone yacyakatwanga no bayenda tugambira ngo aba akavuyo akugira nti omwakare sindre tuyabasa kwiga then abagire nabajya karuri kakere tukaretera abaseza karuru kwiruka bakarwa police station kugira kuno mwire tubasapikayo kandi tatafunire information niyeje mu biro egesha nyabara hikaye jombozo gituretero makuru gita gacencura arshayi birabantu bacegegwa nihangariyo narigitegereze kumanya ecyaba umuraka bweza kandi ubwose ngombora yakabweze cyaha no mahure kwa kuramana abagiranti nano yitugeyengira kurangu nano mukari bakuzamakavuye cyo ngombora zinende cyane umbugu ejo ni shaza rya Chaka Central Chaka Central kandi cyangwa ndi Chaka North kare yebare munonga Philip Murangira abo cyose yabiro kufa omuri Chaka North na murchegegwa yona okutwariza hamwe tuje kuba ntukweyongera aho misho kana makuru ago tugategerize mu makuru gitu agacencwiri airisha ibiri babihurire byabakabweza of course kurujira ha njederaho ya election commission ejesha shamukaga kusasha 10 nindeba ni mushanje networka wa hati at least reporting station kuriyatira karuro wa hati ko baryo mu nomination na no kwa proving amazina go agarabe ni gastama executive committee so bateche z'abantu kuba kumara kutera karure bindi no babatakwenda ko bimanya nyecha kare na wambuzo to vice chairperson wanyu no
noha n'abatakwenda kumanya n'abacha person za muronda mureke kuronda abanywani banyu abanyabuzaro mwe batari na capable ahabuciko ubu muronda abantu murabase kurengana nabo mukatwara ebyaro omumisho. Okay, nanagambira chegegwa by the way ine byaro rukaga nshanju no mushanju ine sub counties na town council ziri ku 19. You see it is a big district kandi kwakaruna ku karino kagendo mission ko kufera kumurangira tugambira kuya hot sugerize byabo muri Chaka Central muri Kabweza ko muri Chaka Central. Of course noma omwe akavuyo mu karoti kakuburamu na munonga ataraho byo kwirinda by'amana so to expecting kugira ngo byo kwirinda baraka kukumwanya ogwe okutugambira okubasa kuba nubarazo muro omukavuyo akakabo murakabweza Ruth nomanya ari ahambeho kuruga omu district y'Isingiro kabase kuba natuyongera tugambire ebiru kugenda omisho omu district y'Isingiro. Ruth ori ahambeho live TV West. Yes, it's the recent Isingiro and it's not a look at it the moment is here and that we don't come from our people and then like the Madam Ada twakwachiro live hambe hoza TV West ndi Aidan Bataringa hamwe na Jemima Ayebare basa kubano tugambira akaruru kagenda katana munonga nshonga security kaba tugira ngo noshamwa deployinga omuri Singiro taba muvuyo. Con la moto que se llama video y la finalización yo creo que sí encontramos un programa hoy que tendrá el tiempo para que por el momento de tener hasta el uso de la liberación y el primer cosa por que le cayendo al momento es para que esta institución que el programa no tiene que usar casi la de la Europa Madam RDC abatugambiro homework abuyanda barire no barwana. How was the deployment kandi process ya karuru erizoba yo yagende tatubagumza munendwano zabo nena babarire na barwana omukuru bagira ngo bari bikurenda tizita fuka kurwana kwabo kubere kumanisha mu yensi we zabane hatekwa kwa akaviro wene cyo kirekire kwa deployinga kandi aho kugambira tukakugeza gutona ikiri kuruga kabuyanda akaroke mu katambura kuronda. Okay, ye bari munonga RDC ada basa kuba no tugarura Ruth abase kuba na tweyongera atugambire ebindi byare byahika mu Ruth nomanya ine endijo myanya yuwazamu after ku aragomora kabingo no basa kutugambira kure wagizamu akaruru nkatambura kata Nibanye ndishana kubira kuzamyo tumanye parshaka murete yantaha echaro yantaha akabiro kare kumure abatsanga bayeshanga natakabinja babari abaturaba bari hano nande ntango babakari ndeka ati abakandidate batandukanye no tukurira muri kwareta abantu abaheru kubare komisarite era akaruru katemeye akarwanza habika katirwe ameshonga ya register abantu abengi nabo mu register. Okay. Yes, and it's like a sangrama, umuringarama,
babagati n'ikirizigaho abo kuba umwana imbere yawe kamahe ukanareza kumanikirwa abatetite basindika pete zindi y'amagambo kugira ngo abantu batere akarere kabo batuye kuri kibuga. Okay, yabare munonga rusi ntuje kuba ntukuyongera kandi namakuru yago nyabura ntukwesiga tugategerizo mu makuru gitu agacencu yarsha ibiri zo mwebazi abanyisingiro bakutegerize na nihangariyo narategerize kureba karoro mu singiro katambura kare yebare munonga wajhura isi ya Rugis West twahireyo kuretera ebyo biri mu bigendo misho mu karuro ka Chairperson ZC1 hamwe na n'ubuciko bwago abanyamakuru bitu bakira mu field updates turimo tuzitunga tutegerize kutungana neza ukorwa muri shema uko mayo katwakire yakireyo Elias Rutugusa umuri ntunga mwana n'abandi binji basenye mu Gideon bona nwaza kubana wateretera amakuru agakuba field Isinjiro ni Stina. Isinjiro by the way inkazo mugombora nubageta rwentango bakagisharara masha no tora har BSU ukwentu hobandegira matayi icyabiroko kagira ntindugar kisinjiro mu karuru konka nsimo byo kwirinda kushanganywa mu rundogu babasa kubantu batereza district na okubasa kurinda obusinje umukaruraka Daniel Bingana tuje kubantu gamba nawe tureba harumuna abarode abase kubana tugambara chenjo ju emerireta Daniel. Yes, thank you so much. Tukuna bambara ganise na isayo omchikeka cha Musandika aya akaruruka bakari kokani kugambira shahezi ndi namushoje wasinga karuru beka atwegeita atagambira madina je na karuru okuya kareba deni n'abantu babira bayina mu karuru baryaba mu toreze na munoga bamushagika tuza kuba tugamba hona kama wango live ha TV West tugambira bagaragaza amabara gange bayita kwete no mu movie wasingire akaruru kente banka cyari cyamutandika koma kubeyo Burundi kabere mu kakuyo niteje mukisigo Burundi n'indi muntu kandi biturendera hano byona kitera rero abantu bari mu kimeremo bari mu kuchakuza tawonsonga yone abantu basomeye yiwe muno kandi tuganda register nanya mu cyara rero kikiriko nawe yo besuba register chabete nsonga yona abantu bona bakabakangiza kandi bona bakwiremba komera kuri sawati atara dalika yatimera dali nabantu banje mbasiye bari kutakika kumpa ndio kutoka mu mperi kuanza ndeyemo bani nimbaga nita kwa hamleyo kurungi icyaro kiko cyagenda muri cyo ndingi ati sanzwe bakanko mu mwaka wa 2018 ati na mkaga ndio miaka 8 ati natandike kitanja iyo miaka 5 ingene tinda wakwanza nisigaze kandi abantu ni byakwagana nabo kurungi bari mu cyandani arone nizo cyaho nyemerera armaze umuntu waba musingira asingi ingine baragange bari kwamita Richard tunabunye bamanyangatiela ni yafi abantu ekyo cha Musandika L1 so mwanja mungu kemanya L1 kandi akazira kurungi mungu sanza ngire kimyake pam nimbafima mnabale sadika wale koranawe wale kunyonza wale kunasema ni watu wa mnuha au kwa vile mfariki murungi wa NRM atazira kurungi ndio kujitayarisha kwa kazire ya makazire na ndio mfano changa hapa wale ni msima wale ni ama wanasema kwa kitu tofauti anijije msandika mtima watu wa msandika kwa watu wengi abinde niende kama kwa tena nua andi kusinde berehe watu wengi tunasema ndio ndio kuna yana leo mradi wa timu na kujangu twagerero mupya mwanyo ariko ngomwa aba kira baba bari aho bose batuze mu duhabo cyanja harana kaza ngugu ya stade
Madamu unaipa mabaraka gani kama ni mtanda ni mtandika umekata kutoka kwa mtandika unaona wewe kansela kwa mkaruru atembaganiza muno damani muno ka kepatene lusiwan na wasafiri kwa madali ni amuja moti wa mkuu trader wa mmoja aboti kwa tingira ikuru muno mtaita no mmoja aboti ya karuru kamsandika kwenye chakula mtu anabaza karuru kamsandika kitimbaganiza kikaruru ni karuru muro kwa hata karuru hapo kwa mtaita no kwa kururu nyaka ile tani Hanya sekarang saya berkata punya barangnya tahu ka LC1. Dia bertemuan dah amur-amur. Amur sejama. Kita kira itu kabaran ini ada dengan tu. Mereka so kalau komite itu kata dia lagi ada menurut. Ada mukali. Itu mau. Cakap saya awalnya mulu. Aku berikan terus ini mau dia mutandika. So maybe bila kuan tua gari kira mungkin bisa. Wahadire kambare kira. Kare yabare daner abukti siya makura gari yo muri omuwodi ya mutandika mu district ya Chenjo Jonja kubantu koyongera mutuchirize tumure okache ntujya kubantu garka na kabre ka muheru turi kusibora. And that's it for today. Till the next episode. Omuliro nguwulira mulingo mutima kukankana like drums. Kalakata, kalakata, enendongo eyakusabula. Mikono free of fire, free of fire, free of fire. Enyonta eno bwenumanga nywako kumiro time era nga nozako bwemba mutuyiro mu mironga nywako mu ofisi ya kofinera nze munyerayo hydration time yeye kagwe nywako the only water that can quench my thirst Aquafina we are good Aquafina hydration that is good with essential one Aquafina is my drinking water, my love. In the production process of Aquafina, we expertly filter every drop, providing clear and perfect tasting water to help you keep hydrated with the added benefit of minerals. Aquafina is bottled by Pepsi Cola International in Uganda and is available at only 1,000 shillings. Nkazoro mfarati murunji kanda gworobi Rosefo nikangara kunkubya mashamera nobwo mutindo Rosefo insi yokushemera kwanje okuraraje nukureto kuhangara no kutekatekaje umugongo takubyamaje no imukora ukushasha hindure mbyamire yawe no farati gwa Rosefo nubwo farati gwa family buri muringo gwona ogo farati guruho nahatinye chakare nebire byombisho Rosefo insi yokushemera kwanje Rosefo insi yebiroto birungi. The parent is Tuliahewa Dixon. And the child is Ani Tuliahewa Esther. Ongaro
kambera gwete kwa mugisha ngo ishe watujyayebwa Esther wahangura school fees ngene na hateja shana amashemerwa gonka MTN momo eberewo mbere nyegasta igana kaga ni 5 sta manana 0 hash kushashuro mwana school fees tokoma nyo mucisheri zagwije wanje ninga nchaka ngwasa kuzo wawe mwebare munonga Abitex Promotions yakuretera Rage Life in concert. Kololo Airstrip Kampala ebero musanju byo kwezi kwa munana 2026 izoberyo riberyo kusemererwa no mwozo witu Rage ari kuba tweshongorere turukuzane ndongo kukura neko korwara mpaka busesire gurale bad ticket aha MTN momo hati aha mitware biri yonka ordinary ticket emitware 3 VIP emitware 5 emeze y'abantu bukaga miliyoni 2 y'abantu 8 miliyoni 3 zonka Rage Life in concert 2026 Jangwe wandise kati ku Buganda Royal Institute of Business and Technical Education NECO ekifeekina kuteekateeka okusobola okwetandikirawo emirimu mu kifo ky'okuginoonya nga tukusomesa emirimu egy'enjawulo ku mutendera gwa diploma ne certificate omuli journalism and mass communication, fashion design, cosmetology, information technology, electrical installation, construction, mechanical engineering, catering, tailoring, art and design, kindergarten and infant studies, secretarial studies, tourism management wamu n'amasomo amalala mangi nnyo. Tusangibwa Mengo Kakeeka oba otukubire ku simu ez'owammanga ye Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Mengo. The Miss Uganda 2026 journey to the crown is calling. Are you confident, intelligent, ambitious, and ready to represent the Pearl of Africa? Register now. Log on to missuganda.org. Celebrating 15 years of true Ugandan beauty. Follow the search on Star Times Makula Chika starting 31st of July every Friday to Sunday at 8 p.m. Sponsored by partner sponsors V&A Sherry, Vaseline, U-Home, 7 Days International, Evervest Malt, and the lead sponsor, Opain Uganda. Alcohol is not for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly. okwenda kwanjira omuhereza omubyemizano otaferwa program yakadirisa buri rwa kashatu turi kwishaho ebyafayo by'abazani nebiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda amazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda necweka zihangwe aha TV West nehinda Tyson mwiroko mugende mwirukanze nko kweriya mugirete mwiri kwata muze kasatu ndoko mukagwata kana ndoko akajibakwata Robert aza kututwara ugiteka yo munanko Yesu biki kana nimwe ngone yo kubaga hati MTN resera kazanano bakita ko kuko liko kugira ngo buri nkoko kwe kuzugo mu kasese hagati ya saye mwe na saye ibiri ukagura voice bundles asimu yawe then yo MTN ne kwereza minatsi ezabuse zine zo koze sizo baryona gurende chika rwagati ya shahe mwe na shahe ibiri zakasheshe rero tungede chikisha tuzabusha ezo kuterra ba MTN izo baryona nyegasta emwe not star ibiri emwe hash rero tungede chika zawe zabusha buri izoba MTN twena hamwe okurizana kwitu tukuruho kizibera MTN.
Orwa kabiri waba orikwenda kwega hakurebera rente za paddock okuhinga omwani hamwe no kuhinga orutoche ukateza enkota nungi nkeje yoriyo noreba. Orwa kabiri ntuza kuba twine ariho Martha kandi aija kuba natushoborera hampinga y'orutoche enungi eyo kuhinga ukatekamu amashagita ga burisho kakakwereza ekitoche cyango ahandeberera y'omwani kureba ngo omwani ugo waguhamwe cy'urukumara hamwe na nendeberera yente za paddock uko kubasa kuzireberera je okihamwe cy'orukwenda. Think and do it. Chiteka teche wachiteka tekaho gendo chikore. It's never too late. Gendo chikore kandi buri yo machayine emto yanyu ni yemenafu. Techereze kintu ochikore kandi ochikore ine passion orukuchikunda. Kokore kintu orukuchikunda noganyirwa mu munonga. Kandi it's never too late. Tichaka baga kujangu nyabandi bakasiga ogumaho. Yocho inekora to inekuferwa program eji orwa kabiri oru shahina zechero. Kurakayo omukahumura kuka no mu studios incherni wendi Sarongo Aidan Bataringa ya hamwe na Narongo Jemima ayabare turiyo tukutwaro misho na nebro kugendo misho mbururu wa RC1 okurugombi chweka bitaru mwe na bumwe okotorore cyanga chitu ece cha Western Uganda urengero izoba omisho aho ntukwetegura kufuna senyo mu Gideon agaraka tuhereze ebyaruga omukaruru omyanye ndijo eyatamburamu aha omulimba ra city tubase kuba ntumutunga twija kutunga no mwami ari waswa nawe abase kuba natugambera ecyo kugendo misho okwe eyari ari waswa oli live ahampe o za TV West misho no kureba ariyo aha yuturi nibetaho rwebihuro polling station rwebihuro je mukumanya ngo ni polling station eji yo kumanya eine okwerinda kwa mani twaika shahe mwene dakika 15 twasanga buri kimutyona amahega ikirewo aba bakoreye bururu baikaho shahe ibirinda dakika 50 batandika kuza kwetebenkanisa kusoma registers ngabo mukuzireba enyuma yitwaha abantu bingi eje polling station yo tukureba eina abantu bingi abatakarebaga abo kuba batandika saha isatandika kusoma amazina na hati tibakamazire kusoma amazina konga byo kwerinda byo ni bingi munonga abantu bingi abesimbire no bareba bariaha ba candidate nabo bayikira omwanya ogwo na konka okwerinda kono kwa mani muri mu polizoni na naki ati aha twareba abantu bona bategerize ntwenda omukuru otugambire iwe akarwaka no karebota erizoba oriyo ori direct ati abuka ati west akaruru aka bakirumunu bakisoma abantu kandi tanapu abantu nibingi konka cyacereza bakirwa kubanza kusoma kandi ikindi sereji ina abantu bingi singa sere zindi kandi no bwahaza ko twatandika saha 3 hati za kwa saha 8 bakiriya kusoma konka kunkoreba akaruru karyo mburinganiza abantu bona binamani twaza kureba iwe noreba ngo buzibuki bo kureba oburesere ekipeki obuzubu bwakubire butaro kwiyaho sero yiteji erimu abantu bingi kandi obwerimu abantu bingi icyo kubanza wanashoma tiyagira bwira kandi cyakandi abantu nabo bacerwa kwiza ecyo ncyo cya leta mu buzubu turebe umwanya ogwo abwenkintu gbakwinemu okwerinda kwa mani amisho gona bagataha babyo kwerinda tureba polisi yaha amegaria nkirugari cya leta ecyo sereji eryagatiyeta huni sabo kugira ngo eryagatiyeta huni nitagamani mingi akuba tuyinumwa abasubuzi tuyinumwa amahe tuyinemu abantu baburizo kandi abo kugira ngo eryagatiyeta huni enu abantu bingi batakucenjwa cyo kurebera cyo kwerinda byabaginzi ati aha twakwatirizaho
omwe ombesimbire naza kutugambira tugambire akarwaka ntureba niwe kyamani niwo birori kyamani wo mwanya ogwo andi bwagaruka kwesimba wabara munonga wabukede mbanye takakoza Joseph nyowe akaruraka izoberi uko abantu batekateka kuza violence nyenda kusima security muri security yakora umurimo muhango kubera gume biti akaruru kenda kuterwa je yadabantu turibingi kuko akaruru kariyo kagenda jo misho namwe intekateka turiyo tuyiriro kumara kusoma register tukazo mu line bakatera umuntu wabo bakwera tureba omukasese munonga shanga 10 shanga emwe habaho okutyankana kwa masasi cyaba kiresero ki amasasi ninyongera kumanyisa ngo yisima security nyekiro tukahayo kushaba kwitu umba security office zone tukatayema barebara gitu kandi baturaganisa total support ya security mbweni nyekiraga mwahurura hinaba babemba teka ngo rizoba tsisira karuru security yagabo ryomu ninjyane batataganya ndo bamadisa ngo bataye omwanya gurare buriyo no gusinje mbweni kurwa mukasese noreba ngo buri kimwe cyona kigendaje umazima kurwa gasheshe tsine cyabireho akwa security yakera abantu bakera bariyo batera karuru nshoma amazina turaheze tuzo murayini batera umuntu wabo bakwenda ngo kanyitekateka mbaza futera inaremu ngaho kureba aha nimureba hati hariho ogwo omutezi wa karuru tugambire tureba we nawe kokosera misho kinenki obuzibu nenki obuzibu tuburo aboko kita abantu ba NRM tubantu tutambura tutera karuka NRM so tutakwetaga umuntu ari kureta mu rwaju tuganisa karuka NRM tureba abantu mwena amisho mugatire akarwaka tukatire akarwaka nenki rwebihoro ina abantu binji ino mubutari akatare kamana karyo mu rwebihoro karimo abantu bakamutwariza ine rwebihoro karwebihoro serizi uko kuzabire zitaha mu zitine katara ko umbiro rwenyu sabantu bakanyana binji kandi inore ko abantu ko kwijana bajwanga bateka kugira mva ine siyamo ati turiyo ni tureba abantu binjaha bategerize konka arubona ko abantu bingi bariyaha bategerize cye kirakurateho hati twareba hatka turebe aba amazima g'abantu nuko garero keki ekibakura amatama hati twenda otugambire ni tureba mwena abantu bariyaha muri standby turabwa standby no mabwa cyeshonga bwa kituranuya twenda kuri amazima g'abantu kubanga buri muntu namachi muri amatama buri muntu namachi muri amatama mutwe wa mukoriye je naza kukoraje wa mukoriye kuba naza kukorata echama no businje twina buzubu no kireba nanye ni nyongero maze yaryecho omuntu kuba sakore myaka 30 ukasanga ne size ni batobanza rent ya office emyaka 30 kandi ukatwereka ngiyo chairman onda kuterera imagine mwene wale kunchibasika usanga emyaka 30 ni batobanza rent y'emyezi 5 asogwe atorana korachi ngare katsumchinje turiyandi twakwatiriza omushiya mukuru ogu twende otugambire akaruraka kine nsonga chama turindirire isaha ihike tukatere turebe birarijemo aho kuba abantu hatu nibo binama n'ubine kusaramo kumanya omuntu karature nabakorragere baza kumugarro yabakorire kuko baza kumwiyaho bentegeriza abandi kibarasarimo abantu bari kureba TV West butuma kiwo kuhereza abantu aba owakutera karurumanya akarwaka nakeshonga no bagambira cyo mukutera akaruraka nakensonga konge kindu kugeza kugambira abantu bakuma obusinge ako karuru nakeri izoba nyencha karentu garuko mu mbere iti yaburizo so tutera karuru tutera mu businge twamara tutaye cyo kugambira abantu ati tukuja kugenda twareba katu turiyoni tuza
hate no manya ikiruho nyo unyenda kubanza kubagambira umuntu gabagarya amazima twenga tugende nebikugenda mukama yabakwiri santa kakwa ruhange cyayikiri mukama nikakwiri bene nyona sima karuru kargo bihuru urwo bihuru nahura nasi makaruru kargo bihuru abo kubarwo bihuru buryo mwe na yakateraje kana mukama umuntu atwiro munsi yarwe na hatari yake yacha manere si waninye byinde ine byafayo alo kakati wan aha yokutukureba twashanga omukyara yaha n'omunya Uganda kasusu no munya Uganda kasusu azuire enkofira Uganda yekomere Uganda ni Uganda mbwe no munya Uganda hati noreba nitenda nyabo otusoborere iwe tureba amnisho gono ogatire akubaraka ru ozire ngo munya Uganda abwe tugambire akaru akakaru ebihuru tumusime Anton akatachere katera basimuno babara Julius stako katachere tubara konka abwe kinoreba akarukaru ebihuru kabaka akaruka bikaro ebihuru nakorwari nakorwari noreba basirikare bona bashiraha so mwe mutshabire konga nco ndukureba awe kiri kabakorwari nibiringwa nibyinjiye byite nibibi harimo bokagira cyabwisha harimo bokagira benoni bwene byone biryaha byona norwari harimo sente harimo koni bwene byona biryaha tukabcengere ni ubwo mukatesha ababani betombwita ngwarwo okuimportinga abantu kurugo myanye ndizo era harwo abakiamani bemyanye ndizo bakwatira mukateshe babatwara neke kiri kuleta abantu kuimportinga abantu kubaru kubiyombi are bindi okubareta icyo nyabona ntakakire bravo kandi bene niza icyo tinkakire bravo kandi bakusoma utahamuna obereze ndanga muntu yawe mwe tinkarebera icyo bari tinkakire bravo icyo bakwatira amabana mbwene cyamina icyo kusoma amazina bakusabe nanga muntu cyakusemeza cyashemeza abakubana hakurgaye n'abakora n'abaru mbara kuri kizungu ije batera karuko kandi bakusoma mu register ukayendanga muntu yawe twatunga omugisa twakwasirizaho kamishona ogwo n'omugisa TV West bwe yatunga okutunga kamishona wa NRM amazina otugambire n'okuwatambura tweheyo ndiyo nintambura narabo muri north yo nambara sita north hano nindeba harakora noriya ntumwakererwa kutera kandi ngira mwagira gutekereza nambona ati none ngomeza mukaninza aho banyangusere ndivyo byo muri mwembigena nayo babintu umutima ukatwagira ngo abantu baratera mu karuru n'abari muri gese bareke gukora ibintu bicikami ebitakwiye so twenda abantu bakora amazuma bagendera amazuma abantu bararabemo nibo abantu bakire aho kakaruba kutera kamazuma abantu barebana n'utugira ubutebekana ati wari kureba TV West twakwato iwe meze cyo kwereza abatezi b'ubururu mureke kuzo umuntu wa netari yanyu abatezi b'ubururu mureke kuzo umuntu wa netari yanyu mushitame abantu bahandikira n'ubahandikire ababuzire kwehandikisa muraye handikisa ubundi ubwo ni kamishona wa NRM kuruga cyadundu hati aha tukureba abantu bariyo twenda tuboreke kuba kusoma amazina mbuterevu amazina bariyo bagasoma buri omu kuba kusoma ni warukuza omwanyu tumwine Frank Nyakato Paulina ni Nsima Caroline aha ndimo kureba abantu bakutahiramu kureba ngo barakusoma wena ati West turiyo tuboreka engeri erizoba eje turi arwe bihuro abakukira bwingiye mu kumanya rwe bihuro egi ne bizibu rwe bihuro no gimanya ni mugimanya no mbyafayo omuwesa region ni kirebeka niyo
polling station eri kukumwa buli security amahe prison police so nitureba abantu bona haba abanyaruyihu abantu barabihuru mutugambire tureba banze tugambire tureba gamba munonga tugambire Oriati West. Yes, mwebare munonga bareba TV West turi aharwe bihurusero abwakaruru ka chairman RC1 kandi turebe ibintu biriyo bigendaje security eruguruguru batkumire kurunje munonga kandi ntekateka ngo takabire mu mitawana kujya kuza kwendera ntuba byaguma berbiti n'obusinge bwonka nitureba emyanya ndizo abantu babazire kare bakutagurira bagenzere kutagurira iwe iningerangu ititwe abwe kitaka hebazire ninga tutaka tanche kutera inemu abantu binji munonga natkunda bakia I never was night madam tugambire tureba Oriati West kutereba I never was night akutera karuru Asimwe Rose Charimpa Aisha abantu nibinji abantu binji konga hande bintu biriyo nibigenda je Charimpa Aisha muchunguzi Fred ati twabagambira ngo umuntu ariaha ege polling station yo kureba ni mureba abantu kurugaha ahi ni kilomita 2 abantu basitamire bona bategerize omwanya go kureba ngo nibatera karuru ngawo kureba abantu abo enkuyanze y'abantu owo ekitabo twakireba ati twenda tugambire o nyabo iwo mcyara akaruraka tureba iwe norebo uta elizo akaruka habwenki kabake ndwana Obwire bwinja karuraka amazina ganyamanyeta kenema obwire bwinja karuraka nkakira kuba kendwano abo kugira ngo security ne buraburamu okerizoba security ritaiti twinebe abatwumire binji kandi twagabatezi bakaruru twehandikise turiyo mu register so elizo bankako bakobusinge abarasinge nibaza kucelebrating abarasingwe nibaza kwikiriza ebirarge kwebari munonga twendo tugambire hose tureba niwe ebintu byakusobera niwa restaurant ikano namba ya kabiri nikasa hibiri na hamshana gwantire tinchi bichegano ndeba onka akaruru kitu mzakatera musija kwa sasa yona tujine chimwe cyo kutamburaje yani no turabe twacererwa twasibenja ngaburi chimwe cyo kutamburaje kibwesti yaborekati madamu ntireba iwe onosemererwa nekindi akarwaka no karebota amazina no banyita Chimura Hakim kandi mutuzo wakora no yawe bihoro akaruru ka kugendaje security ruguruguru nyespecting ngo biraruke mu byo turagende nabyo muzine ryawe otherwise government ne barefite kayiteka keji nyespecting ngo ihanga ryo na yateraje mwe bari no ubwo niko kimuri wamureba nike kimuri hati muzeyi tendo tugambire akaruru akako mugongo abandi bajyanye kinkuzayo akaruru nindeba karije konka twakaha abamwe twacera shanki ibiri twacira umwanya ogu konka rwe biro kasheru eyine kizibu nerinda seru zetorwire zibanze zimare kutera bwanyuma kuba babandikise kabiri bije batera babanze kuri abayize batera konko cyo kirije konka ntwikiriza akwa twateze ndanga muntu ekirarugemo cyo turatambure nacyo bwetyo haho kureba egi ni rwebihuro tinata kukimanya ninjana Museveni wenyine ajimanya ngo rwebihuro n'abantu beye hati tandikana mazina gawe mwabare munonga amazina ni Sendai Godfrey kandi ayisimbere ante ya RC1 ahenyi yoni ndeba embera nungi twatandika kasese turije naturije ekizibu kitu ni sero kuba mpango abantu kuba bingi konka sigara twile kizibu kandi tuza kutegereza karuru kuba ni sahemwe tuzakatera tayi konka n'amazima abantu ni bingi ababona ni bararaha obani akaruka karawe tubaronde baburi abantu bona ne bararaha kandi lazima warona bingi abatari mu register kandi abakuraraha abasero kuba mpango kandi kugira ngo ne town lazima abantu bona ne bararaha
kandi tubamanya n'abataka ati ngiwari awesimbire nitureba no yende ntebegi iwa mbiteko yawe cyo twasa kutugambira cyo bakuzagamba ati voice cyahane kureba ecyo kubanza no kusara musero abo kuba okuno kubona abonesa abantu usanga musero zimukaga konkani seremu nangwa na bakakireba na kare twezaha twari ntera uburungu aba president bakasara mu polling station ina ekikumayisa ngo abantu niki nibinki kindu kubandizaho no kusara musero waro kintu abantu bakatunga obuhereza buri muntu wena akatunga ebihandiko ebisemerire aro mushijo mwe genu wamahagize ngu akaruru mutatekateka kuzo mu erosi okuba n'umurimo iwe no tugambira noza gwindwa murimo banoza kuba muhereza nyewe ndiyo muhereza w'abantu kandi twere nimpereza abantu nubuntari chairman so office yanje ebye bari manya umuntu naza gukora nebyafiri tiwaro sente wano twagwishira amusija bagira ngo omunywa bero tabura antero tugambire musigazi ngiwe uriyo musigaze minyeto kora norieji ngaro bihuru iwe noenda chairman noenda mwebembeze ari kuza kwakorera chairman arazeho ni mushaba ubuntu mbantu kubanga bacamana binja biturebere noshika yorkwena kishwa kurabanza kushaba isente so mbwene cyo ecarazeho ubuhereza bwikombantu PDM aha ebire negenda je oba murimo emirabano atukazirebaga hati kati turiyonte yongera tuzatureba nimureba abantu bagambira ngo rwebihuro egiye kureba rwebi hati nyonga chairman wemenyete ya rwebihuro sona nichize bagamba bizima rwebihuro ayemenyete tubona bunde mnonga omwami kakoza tubona bonise yatwada yatkom ntwamda challenge reka twaciye mwami godi ayebembe rwebihuro babare mnonga ogo nawe yagambe kiri kumusasa hati nomanya abamwe basitamire no kusitama mama ntore tugambire tureba usitamire hansi icyo gamba aro ati abantu bingi nimureba aha nakavuyo kenyi obuzibu bwona no kureba ngo egirwa bihuro eri muserozi ina nimureba abantu ko basitamire abantu baruhire turiyo tubatwara okworeka rwebihuro kweli rwebihuro ni sero yota karebaga ombwingi bw'abantu abaruho rwebihuregi ntiza kureba abantu abasitamiraha abandi ebyo kurya konka ekyo muhendo ngo abasubuzi bakora sente hati ntwenda tubuze mukama wanje tugambira uri active west uterevu ngiwe omutezi w'akaruka rwebihuro twere tugambire rwebihuregi ntwenda kugihindura rwebihurensia etwire mu buhambe abantu batakufuna buhereza eshaheza abantu bari mu ihorere bamanya ngo bateka kugihindura ikaba rwebihurensia buzibu cyo buri rwebihuro nakora none kutwara hamwe abantu tibine buhereza sereka bampango mukama wayo tuwategekere yo mwamika koza akanga kugisharamu esahezi twabe twahereze kutera karuru buri omwe yagiro mu makaga yagira menumoye konka bakujya guserera mu abantu binji turiyo tubona bonera aha tuterwa mushana ahiguriyo muntu omwe arikwenda kujya ibintu byinji ningira kikwesi eriaha rwebihuro hati ntenda otugambire ngiwe rwebihuro ori active west buterevu itunomechitwire tushasha munonga ogu mushija nabika stampu yitu mwene kitweka tarashiterereze nabika stampu tari mu buhereza tari mu abantu nazonjoro mu orangi hatiya nitwenda ngo tweyerere burofa tugire kitugire nakane erosetereri ago nigo ganje gundi kumanya
okay hati nomanya omwanya ogwo rwebihuro no kugeta ngu nebihuro sero konka ni koranoria madamu ntenda otusobore twenda mutusoborere ngimwe twa madamu iwe tusoborere nga esereji rwebihuro tukigambire Neba herezo kwa mchoko. Ha kutwa kuturugaha erizoba twaitoro myanya mingi ya Mbarasite twabanza mu kyoka kiba kweta Nyakizi aho habaho akarukamani kari hagati ya chairman na defense nabo bakera mnonga St Paulo akanisa twaza omukatete centro twasanga ngu chairman wa Katete Central ogutwa aba okutera karuru okuya okubeta okutorana akakiko kabo kakuza kutera abo kuba chairman arabire mwana opposite twaza twaranja akaguru kamwe kainaga iba kweta kabare 02 ejo niyebemberwa mwami mukasa sentamu aho we habaho okwesimbaho kurimu mukasa sentamu na n'umwana wa murumuna konka muheru yahendera ubwo mwana yarugamu mukasa sentamu yaraba mwana opposite kutwaza umwanya guba kweta ekakika kiwogo we yarabamu abo kuba yesimba nabantu babiri umwe yatunga karuru kamwe undi yatunga burubiri kiwogo Asumani yarabamu kutwaza ewa cyambade ogucyambade tine karuke batera kona okwiyaho we yasaba sitama batorana akakiko kabo ngabantu okwiyaho omwanya ogwo muri museru ibiri zinemu okusikomgwa murimu na makenkesero mbweno twaza kumura kache tubagaruze omu studio tugendo miso konka mutaruga TV West imukura ngo TV West eyo nehinda abo TV West nabandi ali waswa omuchaki wa TV West yeware munonga senior ali waswa TV West nehinda yebari munonga ebatusya yokwe omuri Rubio Rosel kandi actually I was surprised waswa thank you so much waswa nachubugwa waswa no mumbanya makuru na wabatanchira na President Museveni so na ingana ba chairman ero siwana zawana ora ngoba katanika na President Museveni yabari tusya hebe bya Rubio kandi na mutayi wa Osenyo Gideon wabari kamera ntubasima kubona nabo ntujagara kantubenjero mbire bo misho akarura ku kamara kutandika kuterwa no kubarwa tubase kureba ebraruje omusereje ari bihura ibagira ngo nimpango munonga okurgashaisha tukusyane gishaha bakiriyomba shoma amazina gawant mu register inchoreka cyecu of course nechereka ngo abantu bayijumbira mu karuraka ombwinji kandi ko kutatwagambere antumanya rwebihuro ntumanya obururu bwokwe okubutwire buri twaza kureba kucamno ko kutabentera karuruka bameyazi omwami cyabwisho hamwe na Benon antumanya ntare zabeziriyokwe so buru nuko mko kutatwagambe no baburi mu influence ya mani munonga bagamba ari abo babiri kushanga na influence gakaruka cha personaka and of course na element ya kasente timkwamya mbo hari umunyayuganda wo kubasa kwemereza ari yo gomushana kusiyobwiro bubona so tutegereza kureba ebirargeyo nyine zindi updates kuga muri Ruhanga parish muri Tojo sub county mu district ya Ntungamo kanda hatwaza muri Rento Josel chairperson atuireho tuhire David yarabamo ari unopposed twaje no muri Chibingo sel tureba bagaruraho Levi nawe yagakayayegarize ntebe yabira arimo ya chairperson twaza hari Nyamiko Seru Rutuzi Francis nawe yagaraka yarabamo ari unopposed abinji nangwa nabechi bina cha NRM nchikwereka chi kugira ngo nico kibine cyamaziro bwire bwinjo mbutegeki kikoziraho foundation chine structures omwe ekinchituma cyayamba bakandetse babo mu mobilizing obururu of course NRM muri Ntungamo inamani terikwemerwa Janet Museveni nga chairman wa NRM our district ya Ntungamo of course ogwene first lady of course NRM tekabura kugira mani mu district ya Ntungamo
amagambo waswa yagamba ho na commissioner James Twehe umwana wanje ombubi yaba na monitoring akaruru ogunwe commissioner w'ikibina cya NRM kandi na journal zuba karuru omuchwekeki echa ankoren tureba yari monitoring yagamba ha kigambo cyentaro arukhabura abantu kurw'umuntaro zitari zabo norebera kimwe ngo tukurebera kimwe ngo abantu mwe tugira feelings zinji omukaruru ubundi sendera zikasisire n'amazima abo kamwe na hati ancinye koko nanagambe kugira ngo abantu genda batera karuru kari informed bamanye umwuga gwa chairperson ukabaza kugira utana katarahagire kandi tuwanje butabetiriyo mu bwa district chairpersons ningo bwa ba meya ninga tumukwatagana ninga tuwo ruganda rwawe aho nchimaisa ngo wazo mucindi ningo mweta kwatagana na banywana bawe nchimaisa ngo wazo mucindi noza kwendera ukozire decision basing on your emotions kandi ushanga at the end of the day bitabasa kuyamba echaro cyo kurugama. Okay, twinoho updates zindi ezurukuruga omumyanya tari yemonemwe aroho mnywana wanje gudu kasubante kandi ogunwa bayine ebendera ya NRM agwe cyari yamiyonga okwe mu Rumwizi sub county ogombora ya Mwizi omwishazeri ya Rwampara East mu district ya Rwampara kandi ogwa abasakubano bamusinga yihayo obururu nshanjo na kamwe yasingwa Silver Musimenta kandi Silver Musimenta no watwira chairperson by the way guda bamusingiro mu primaries hati yagaruka nka independent yabasakubana singa karuru ariko y'ubururu igana aberna munana so mnywana wanje good sorry konke byo bururu n'byebyo ejo tugereza ekisange kindi ecye 2023 nagumo bito turatera karuka bacha personal siwana natunga nagandi makuru gaho naho by the way aguna abantigerize nabareba gubatigerize agarukuru gumusero yarwarire yo kubanza omba patono grace amana aho akaruruka kari hagati yababwetera Alex owa independent inakabonero keshaha na basa Frank Timanywa oyinakabonero Kentebe hamwe na Mugisha Asaf oyine ebendera y'ikibina cya NRM ebyargumkaruraka na kujanto no nabanzo mukashishe ntakiziraha security na sigadi proinga of course henda kubaho nkakavuyo abamwe ba side nije bamboreka ngo benda kurwana aba Franka oyaba organized. I think is the most organized LC1 candidate onare wo mu Uganda buri mutezo wa karuru yamuhereza taga y'wa agent so kuwano ikota polling station wanorebera kimwe buri umajwire ajwire Franka buri umajwire taga ye kandi nuwari kuza kwesimba so echo cyari to pressure yamani hazayo byo kwirinda na DPC wa Mbara City South na sigashireyo kunke byarugamu Frank yabasakuba nahuta karura kaboga ihayo bururu bishatu nshanjo na kamwe yabwe hayata ababayisembere nabo babiri bahika karuru bakatina ngo tubaricezare ne byarugum karuru kandi we katakatirwe tubazana murayini tubayemera ngo babazo umugongo so Frank ayendera jiro murayini wenka atinde ba opponents abandi bamwesimbereho abantu bamuzo umugongo babara abantu bishatu nshanjo nomwe abamuhereza karuru so Frank we congratulate you Frank bano mumanya ni manya and of course na n'umucara aho tukora nawe Claire Mirende tuba congratulating kwangura karura tukagira musanze no mana n'umuntu nabasa kwa nakwagera izoba nyencha karakashesha hindura decision ye so nchana na ba opponents bongere mabugoriyo umuhagizi yaryo wawe mwana uba keeping in touch nabo kugira ngo atakahinduka anteka abuka n'umuntu naza ya checking register omuntu arkwenda kweza karuru kwa kasha yo kusimba line ushanga ubundi ya changing mind abito nsibabona abarimo bagenda mumisho bakutera bururu ngo kutatwagambere okutera karuru no kunondo buciko bwaba LC1 chairpersons nabukomashaha 10 ahindu gambera ndimunimbuza aba rebihuro zaza kasha 10 nabaza kwa batira karuru ninga abarubihuro mbako batakatire karuru because nkoko areba abantu barahari nakatare chachirinke chukomera there are very many no rebera chumwe n'abantu bingi kandi hine omumu bantu waswa interviewinga
owagira ati nyowe kindu kwenda ninyenda bashare musero akuba ko rwagishazire mukari atukutwatira karoto akozereke twatahire ebe manageable so nchikoreka ngo abantu nibingi munonga actually they are over 800 abari umuserejo omuntu kakuza kuzo mu register kuza kushoma abantu runana bizuke na yashoma yahika wa 2 hijo ndijo ari complaining atayehura ninga bamushoma takize bine garike nyuma bakazagarika kumchebera so noreba ngo serejo eshimiriye kuba ne sharwa mu then abona no kujana n'ebinje bikubane birugana no mu government bibase kwikabi abantu bona abukano baza kushanga government yenese ndikeme tubiri standard nibaza kuja no mu cyare kirimo abantu bishatu byaje no mu kirimo abantu 9 njimaitsa runana njimaitsa ngo abantu abona baba bacite for example since za PDM government yasindikire miliyoni bishatu borosero hanje masango ejo sero kuyasazura umusero zinkishatu atkuri bine miliyoni zingahi Rwanda konkati bine miliyoni bishatu kugira ngo tubakashazere musero so wa shara musero okakuretingaho other administrative units of course abantu nubaraka kutunga obuhereza. Okay. Itonka TV West abanyamakuru bitu baciri on field binje numuzakwa numubufuna umakuru gitu agacentrire bitu ntubendeze kutera jakaruru akobusinje nato batwarije mu karuru tugumize mu nanemirimo yitu mwaza kutwikiriza tubasiburaha nko kubagamba makuru mugatigerezo mugacentrire tongere ku kwisyaho ebyambigendo misho omukaruru ka LC1 nabandi Sarongo Aidan Bataringaya hamwe na mtayo wanje Jemima ayebarente basima munonga mutakarga TV West. Tandika izuba ryawe na ABC Dent Nourish Fresh Up Fluoride Toothpaste ogira kasheko izuba ryona ombazgwa meino ogwatongozibwe hamtindo gwensi yona kandi gukahangura umudali gwa People's Choice and East Africa Award nigukuma kaho komukanwa karunji gweza meino kwiteshikoko cyo meino kandi gukazibera kurwara kozesa ABC Dent Nourish Fresh Up omubirengo bitari bimwe na bimwe ebirimo white gel, herbal mint gel hamwe na red gel buri ka box ka ABC Dent Nourish Fresh Up no shanga mu brush ya meno eyabsha gushanje umaduka gona mu ihanga na burengero izuba bwa Africa tunga ABC Dent Nourish Fresh Up ahabwa kasheko akakusingayo twegiteho aha programu yareba hindijire ahituruko bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe ko nabeninde bantu kandi tekatika ngo uza kushwera ntabasa kuba naga ko mwikuru aineke mwani in expectations zina binini ko kana mabana ekeriyo kugira ngo ushwe musheja orukutina hanga natabantu tayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konga bakatunga cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwana huririre headmaster yayemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakuterro. Very good for. Headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya obu school fees bura ukabano yegomba kushoma kintu profession cye wabino ko abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira ahabinte baraberemu kandi nubababina no bahabuzi obwakubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi to munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebere baryagambaki reba hindujire nebereho bursande shahi naze kiro aha TV West Honga Sanitary
sanitary pads hamwe na ABC Feather sanitary pads tokujwara bukumi bwoka konkani zije hamwe n'obusinge bwinji n'amanu go kunyunyuta hamwe n'ebishenje bine by'obukumi kandi n'amapapagazo ni maringwa agari kuretera okwekunda n'obusinge izoba lyona nechiro quality pads affordable price pads zezi zikasimwa na award za bulenje bw'izoba ya Afrika. Feathers pads niziretwa umusayizi nyingi ahari mu empango neza burijo kandi nizija na pantliners zabusha okuyamba umumbera zawe nkomukazi. ABC Feathers sanitary pads okoloba amani obusinge. Feathers sanitary pads obukumi bw'omutano umbwire bw'omutano. Abitex Promotions yakuretera Rage Life in concert. Kololo Airstrip Kampala ebero musanzu byekwezi kwa munana 2026 izoberyo riberyo kusemerwa n'omwozo witu Rage ari kuba tweshongorere turukuzana ndongo erukukura n'enkoko rwara mpaka busesire gura Alibad ticket aha MTN momo hati aha mitware 2 yonka ordinary ticket emitware 3 VIP emitware 5 emeze y'abantu bukaga miliyoni 2 ey'abantu 8 miliyoni 3 zonka Rage Life in Concert 2026 Orwa kabiri waba uri orikwenda kwega hakurebera rente za paddock